Mawazo ndio miwani ambayo tunaitumia kila siku katika kuiangalizia dunia. Unapokuwa na miwani mieusi, miwani ambayo inagiza, kila kitu unachokiona kupitia ile miwani kinakuwa kinagiza, kinakuwa hakionekani vizuri. Lakini unapokuwa na miwani ambayo ina mwanga, miwani ambayo inakuruhusu kuona vitu vizuri, basi kila kitu unachokiona kupitia ile miwani unakiona vizuri, vile ambavyo kinatakiwa kionekane. Hivyo ndivyo mawazo yetu yanavyofanya kazi kwenye maisha yetu kila siku. Karibu kwenye chaneli yangu ambapo ninaongelea elimu ya fedha, mahusiano na mtazamo sahihi kabisa wa mafanikio. Ikiwa haya ndiyo mambo ambayo unataka kuwa bora kwenye maisha yako, basi uko sehemu sahihi kabisa. Karibu tuwe pamoja kwenye safari hii ya kujifunza lakini pia mafanikio. Leo nataka tuongelee jinsi mawazo ya mtu yanavyochangia kwenye matokeo anayoyapata kwenye maisha. Watu wawili wanaweza kuwa sehemu moja, lakini mwingine akaona changamoto, mwingine akaziona fursa. Hii ni kutokana na mawazo ambayo wanayawaza. Mawazo wanayowaza yanasababisha hata mazingira wanavyoyaona wanayaona tofauti. Kama mawazo yako ni ya kushindwa na kukata tamaa, basi hata ukisema nabadilisha eneo la kazi au nabadilisha biashara, kuna uwezekano mkubwa maisha hayatabadilika kwa sababu haujabadilisha mawazo, haujabadilisha jinsi ambavyo unayaona maisha. Kwa hiyo hata kule unakoenda akili yako itakuwa inatafuta changamoto, inatafuta matatizo ambayo uliyaona kwenye kazi yako ya mwanzo au kwenye biashara yako ya mwanzo, inaanza kuyatafuta hata huko ambako umeenda mara ya pili. Kwa hiyo ninachotaka tukumbushane leo ni kwamba mawazo ambayo unayawaza ndio yanachangia jinsi gani unayaona maisha, na jinsi ambavyo unayaona maisha ndivyo ambavyo utaishi maisha. Yaani maisha ambayo tunaishi ni kutokana na mawazo ambayo tuliwaza jana, tumewaza leo, tumewaza juzi. Hii ni obvious. Kila tunapoenda kulala tunasema kesho nikiamka nitafanya moja mbili tatu. Kwa hiyo maisha yako jinsi ambavyo utaishi kesho inatokana na vitu ambavyo umewaza leo, umewaza jana na kuendelea. Kwa hiyo tuwe makini na mawazo ambayo tunayawaza, tukikumbuka kwamba mawazo unayowaza ndivyo yanachangia jinsi ambavyo unaenda kuishi kesho yako, kesho kutwa, mwaka, lakini pia hata miaka mitatu minne mbele ya safari. Maisha yetu yamejengwa na maamuzi, lakini kabla ya kuchukua maamuzi kwenye jambo lolote kuna kitu huwa kinatangulia ambacho ni mawazo. Sasa pata picha ya mtu ambaye mawazo yake ni kushindwa, kuachwa, kufilisika, labda kupata hasara, kusalitiwa, kufukuzwa kazi na mambo mengine ambayo ni mabaya. Hebu pata picha maamuzi ambayo mtu atakuwa anayachukua kila siku kwenye maisha yake. Mara nyingi yatakuwa ni maamuzi ambayo yanamuumiza na kumfanya ajisikie vibaya na kumfanya ajihisi labda ni mtu ambaye hana bahati, kitu ambacho mawazo yake ndio yatampelekea kuwa mtu ambaye hana bahati. Mfano, ukiwa ni mtu ambaye unawaza kupata hasara kila siku, ukiwa kwenye biashara yako utakuwa unaziona hasara kwa sababu ndio kitu ambacho kichwa chako kinatafuta kukiona kwenye biashara yako. Kwa hiyo unaweza ukajikuta labda unafukuza wafanyakazi wazuri ambao walikuwa wanakusaidia kupata wateja, wanaongea vizuri na wateja, kwa sababu kila ukiangalia biashara yako unaona dalili za kupata hasara, unaona dalili za kufilisika. Kwa hiyo kitakachokufanya uhisi utafilisika na wafanyakazi, utajikuta labda unakimbilia kufukuza wafanyakazi. Labda mtu ambaye mawazo yake kila siku labda ni kusalitiwa, unaweza ukajikuta unaingia na kutoka kwenye mahusiano ovyo ovyo mara nyingi, kwa sababu kichwa chako kinatafuta dalili za kuona kwamba unasalitiwa, na mara nyingi hizo dalili utakuwa unaziona kwa sababu ndo kitu ambacho unatafuta kukiona. Yaani unatafuta, tayari una picha kichwani kwako, kwa hiyo kichwa chako kinahangaika kuileta ile imagination iliyopo kichwani kwako kwenye reality, kuja kwenye uhalisia, kwamba kwa ni lazima utaona dalili. Ukiwa unawaza kuibiwa, utakujaga tu kuibiwa. Kichwa chako kitatafuta dalili za kuona unaibiwa, na universe au dunia itafanya kazi katika kukuprove kwamba unachokifanya au unachokiwaza ni sahihi. Maamuzi ambayo mtu anayachukua leo yametokana na mawazo ambayo aliyawaza jana, juzi au hata miezi miwili iliyopita. Lakini pia matokeo ya kesho yanategemeana na maamuzi ambayo mtu ameyachukua leo. Kwa hiyo maamuzi au mawazo ambayo mtu unakuwa unawaza leo ndio yanatengeneza matokeo yako ya kesho na maamuzi ambayo utayafanya kesho. Kwa hiyo mawazo tunayokuwa tunajiwazia yanakuwa yanachukua sehemu kubwa sana ya maisha yetu. Yanaweza yakakuaffect vizuri au vibaya kwa wiki, mwaka, miaka na kuendelea. Kuna watu waliwazaga vitu wakachukua maamuzi miaka 10 iliyopita ambapo wanajuta leo kitu ambacho alikifanyia maamuzi miaka
10 iliyopita. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini na mawazo ambayo tunakuwa tunayawaza, tukikumbuka kwamba mawazo ambayo unawaza ndio yanapelekea maamuzi ambayo unakuwa unayachukua, lakini pia maamuzi ambayo unayachukua yanakuwa yanachukua nafasi kubwa kwenye maisha yako, ni zaidi ya mwaka, miaka na kuendelea. Lakini pia nataka tukumbushane kwamba mawazo mazuri yanatengeneza maamuzi mazuri, na maamuzi mazuri ambayo unakuwa unayachukua yanatengeneza maisha mazuri, lakini pia maisha yenye furaha na maisha ambayo hayana majuto. Ni vizuri kuwa tunafikiria kabla ya kujiwazia kitu kwenye maisha. Fikiria kwanza, je, haya mawazo ninayoyawaza ni mazuri? Lakini pia kwa nini ujiwazie mawazo mabaya kwenye maisha yako mwenyewe? Hiyo ni dalili ya kuto kujipenda kwa kweli. Yaani unakuwa wewe ndo adui namba 1 wa maisha yako mwenyewe. Hebu fikiria kitu kama hicho. Je, uko tayari kuwa adui namba 1 wa maisha yako mwenyewe? Kama hauko tayari, basi ni vizuri kuwa unajiwazia vitu vizuri, vitu vya baraka, vitu ambavyo vinaifanya kesho yako iwe bora, yenye kung'aa. Tumia mawazo yako kama miwani ambayo ina mwanga, ambayo itakusaidia kuona mbele vizuri kabisa. Usije ukaona mbele pakiwa giza, pakiwa hapaonekani vizuri, na ukaviona vitu vikiwa havipo kwenye uhalisia wake. Chagua leo kuwaza mambo mazuri, ukikumbuka kwamba mawazo unayowaza ndo yanaamua maamuzi utakayochukua, lakini pia maisha unayoishi yanategemeana na maamuzi ambayo unakuwa ukichukua kila siku kwenye maisha yako. Asante kwa kuwa pamoja na mimi. Usisahau kushare video hii kwa mtu mwingine ambaye somo hili litamfaa, lakini pia kulike kama video hii imekuwa ya msaada, lakini pia kusubscribe ili uendelee kujifunza zaidi.